kaba dono ko ke je kan pini nikan kini suring kora ini masuk nikan 2022 nikan kadok kare protein je lapan karbi no kedo ini karbi apa manta ini kan tong ini kan karbi lagi akan sih pilih itu agenda bang kita bagi sini pilih itu agenda bang kita pilih ini lagi orang ini agenda bang kita pilih pilih so karbi itu kosong sih epan kacari penting bah ini so karbi ekai bang kosong sih epan sih penting lasohin pilih itu masak nilin ban nilai experience ban nilai Bangalore Karbi Society Presiden Rampu nilai palepan experience nilai palepan itu kaman hapon ini so karbi kai ban epan aja poni ban itu kaman hapon laso ahi nilai cina ban cina pini nilai online kira agenda ban ini itu so karbi itu dukta so karbi itu coklat nilai coklat ba sogar bitu kacuklen kacu nama ketok sogar bitu ke kaita ili ke hazara kan avoid kuri ke ili ke coklen jada tu ba ili sogar bitu ke cepat duk jada khai lasi laso cepat dukan bom ili tu kopi posi non puta ili tu cintu ne kan ma thibang ke lahalo ke japon ili tu nang ke japon ba ili tu kace japon ili tu ephang che japon ke theda ajoglo lasi nilihin ban pini agenda ban la bola ili sokar bi ekai ban ba ili sokar bi iso jang ili koson se ephang kache japon ke ma laso hi nilihin ban asap so matham bo kinki bon chusina ketan kemun bon chusina nili ke chokche 2000 km na litu hala da ban dia dalo langsung taksi ini 500 से कितने बोलते हैं क्लेम ना लेकिन जों सी कामान ना पिलो प्लांट बना लेकिन जों सी मिले फन केता मन सजेशन में पिलो प्लांट मिलेगा लासो ही किचोकिया ही ना क्लेम लासी नॉन नीली प्राइवेट कंपनी लो नीली वर्क एक्सपीरियंस क्या अपन का नहीं है हम लोग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का काम education counselor like Bangalore ke private company lo काम करना private company में चुप रहना लासी experience के तो मिले experience के बानी दी कचरे के चीज़ें पे बानी दी जीपो जीपी के तो जीपो जीपी लाहे बन चेठान बन जीनी बन पिनी नीली private company में चिंकी लो चिंबाई लो agenda bang set kuila kosong sing listo karbi ba tribal ekai pan kosong se pan che pon ke ma laso hi lempon bom lo lem lo private a company a manager in the chinki lasi nili isi feedback ba long lo non nili work experience ban nili che klem lo ma company ban nili kachichi manager ba hindi lang li tu che bi khapan lasi alang li tunta nang che don lo lasi Bangalore Karbi Society pe pininga hin ban ke IT sector company la internet service provider like ISP lo ta ili tu ili so karbi ke khaya ban काम चुकी बोल लगा बंके ISP sector ba IT sector lo बंके ili tu कैथे के ना सर minimum qualification के second PUC के नांगे लपेन graduation बने के नांग सर लपेन इसी अथेबन के communication skill का दोनंगी ठीक है से communication skill बंके मोचे थान पंबमा लबंके लसी IT sector लो नीली job post के तमन job vacancies नीली आजुदुन पेन जिनी दुन लो लपेन के तमन company लो नीली जिंकी पेन जिनी दुन लो lasi job vacancy ba current job vacancy ba la pala networking ba technical support engineer a hinda vacancy do
lapen fiber cable engineer hinta vacancy do lasi engineering a khetro ba engineering akama putha ili sokar bitum ke claim pona engineering akama putha engineer akama putha fiber putha networking putha ili sokar bitum han koson si aphanga che pona ima koson si aphanga che pon thekima la so kaune sin ili claim pono la si company tumbe sin kilo bana tundang che don lo la si pinyar ni banke ili all India penke Tamil atum hello engineering akam ke claim ke ong abang ke ong naike lasi Tamil atum April ne pine adet exact chine April ne pine latum Tamil engineering day pulatum monai nai all India le all world pen Tamil latum engineering ke claim ke ong abang pun nai engineering a position engineering pun ni ke dei engineering charli weg nai puli nan engineering charli pen le engineer akam claim nai nili bang engineer aputha a position ki claim bang apansi second PUC veta itu engineering akan choklen dun engineer a position akan claim dun alama thaman po nili post law technical support engineer network engineer fiber support engineer fiber cable engineer lahai huya long ili tum choklen dun lahai huya long choklen dun ili tum a position designation manke engineer ro ke lompo engineer a designation long lo plante ili tum ko anne ili tum man do lapen ili mehanga ko anne ke klar pondi lasi all Assam nili kamata manke agenda manke all Assam pen engineering akam ba engineering designation a post ke claim ke on nai ke ili sokar bisi damnai pusi nili agenda lo nili kamata lasi ili sokar bi khai dum phan ba coding ge dum phan nili engineering a line engineering a designation a job ki pi vansi sesta kuri bon pa nale tum nili phan na follow me nili phan na follow lo plante nili nang than bon po ko son sinang le tum interview attend ko do nai ma interview long ko son ko son sinang le tum han ni ma la hai hu bi ko tan nili nang le tum guidance nang pi pon po nili ne me thang experience tu la si nang le tum han nili guidance nang pi pon pen nang le tum la so job ko son si click dum chit ma la so job ko son si ke long dum theki ma la so a guidance nili nang pi pon po nili hin ban nili nang chera dum po nili hin ban nang hiri dum po lasi keitaman fiber cable training abi khoita lagla te nilihin banang piji nili the optical fiber long ta nili claim law support long ta nili claim law lapen voice call long ta nili claim law nili ikke claim organization along duk lo lasi nili lai hu abi khoita nali tu nang tan po ni po lasi nali tu nale nana katington ko pineto pusita nili fana contact mo nili nali tu 100% support nang piji lasi pini agenda bang kala palo all Assam engineer arpu all Assam and engineer designation ke ili sokar bisi apranga mai all Assam pen engineering number 1 Karbi Anglong helupu la so menamang ili tu chewan technique ke lahelo nang le tuma support le dolote nili ili tu wante lo la nang le tuma support ke nang le tuma support lo konde nili ke claim pon no kai ning dok po nili ke claim pon kai ning dok lo plonte ili tu jitu Karbi district council KAC lapan alang di ke hai Dr. Tuliram Ramhan Sarta ili tu manang cerap dunji alang li chu Bangalore ke bang alang li ta nang cecak tekan lasi alang li tanang cerabi lasi alang li tum pana apa cerabi plonte min ke supporter ke nang solo il tum chingrum thek lo plonte ake hai alang li Dr. Tuliram Sarta ili tum long wa ili tum panang rap plonte po ili tum ka chingrum ave plonte alang li Dr. Tuliram Sarta ili tum panang rap thek thelo lasi ka chingrum na ke nang so
ili tungke democratic country long se do pi democratic country long ili tungke kaching room ke nang so ili tungko an kaching room thai la pa an so se lo eme thangka angsong arlu thek to eme thangka angsong arlu thek lo nte according in ji to upcoming youth at manta ili tung angsong pontek po lasi angsong pontek po ta ili tung khali Karbi long along kam sai chuklen chole chokchi Karbi long sai kam choklen chole punde hala daga tang kam si itu chokhoros chok long chok po lasi ili tung outsider pen investment na bang kenang so in isia country ba isia state ba isia district fund jodi pa develop blonte like outside income outside revenue ta kenang so jongsi bahira pen jongsi so Karbi long arlo tangka lut le blonte bahira kama chokle ma tunjong si Karbi long arlo tangka potai the blonte koso si Karbi long blonte po lasi council pen ke long tangka an baji du state ko pen ba central ko pen ke long tangka on si solai ponte chopo a ke hai tumta a ke tuliram sa tumta lasi il to bahira pen ta jodi support pilo blonte bahira pen ta foundation me pon sen lo bahira pen ta jong si il to abang putin suri pho suri ke abang putin ili tum so tangka pothai lo pone Karbi no ablo kit lut lo pone la ke Karbi no tangka lo kalima lasi nili isi calculation ta kurilo itum bahira ke do komsum bang suri pho bado bang suri pho muni nili hin ben nili kai ta hem amati ta hem tangka jibota ta suri ket ke nili kai ta hem tangka jibota la song taksi ili tu abang putin jongsi suri pho hem tangka jibota lo blon te bang suri pho abang phulo plonte koando nang dei sapono 2 crore 50 lakhs bagatangka ke Karbi long lut ani kani sipen bahira kama chokle mamon nili andaja mon lamsam andaja tengte 5 crores to 10 crores atangka Karbi long along rialong lut bahira kama chokle abang phuat pen lasi Karbi district council jitu ke si ba alang di doctor tuliram sar mata nang cerap nang athema private investment ke private revenue ke ili bahira ke do antang ke do aso antang ke do Karbi itu ta revenue ke generation ang kuri pon ji das nalitum mathaji mane koson si hala so tang kale koson si Karbi no tang ka tar mane Karbi long ar lole nang lut nili sekai si vele nang chopothai Karbi long so tangka Karbi long le nang lut lo ponde la Karbi long tangka lo athe mane la so tangka pen hala dak tsunami kende bahira nang tsunami ge kalimani la sini suri nili suri sina pothai suri siam pothai la so suri sini na lo ke na le tsunami ke dukan opene chona po la so tangka na lo dam ke benglong pen na lo dam ke konsilong lo dam la si ili sekai si hini le hem chopothai tanga Karbi no lo bune Karbi no tanga lo Karbi no ri ni la se itu kadok ta kama thapona ni bangka do la se ili tu kadok ta nama thapona kadok ta chingrum pet kadok ta chingrum pet ili tu chingrum do thelo itu ardi swe do thelo blonde ili tu am so se phan agbari ponte la upcoming youth to mata ili tu than ponte ki atwar paklai ponte ki lasi non informed ili tu agenda bangka la hello all Assam pen engineering workers ke Karbi long ili so Karbi tumsi la so position bangka number 1 a position bangka ili so Karbi tumsi en ponampo laben nili claim pon pola so ahin bangka nili claim pon nili private company tu lomoda kilo ACT Atria Karwajas Technology Private Limited pen kilo alangni tumta agree lo ठीक है नि नांगली मुनि दो प्लांटे क्वालिफिकेशन नहीं पे नीली तुम लोग प्लेसमेंट ना गुरी नो बोलो हार्डवेयर लोग चिंग किलो नीली हार्डवेयर तुमटा एग्री लो जे प्लेसमेंट नीली लोग वानो बोलो लापेन जियो लोग ता नीली जीर पोटुम दो हडक्टा नीली चिंग किलो हडक्टा प्लेसमेंट
wanji blote placement na kore na bulo asi nale tum matang ne ili tum isiwet ardi dolo pronte ili tum paan sosieta klempon tegi paan sosieta klempon tegi lasi piniar ni bangke paan solo la so taksimu ili cetan pon mama la penili nomor da dona le tum la puja kontek bomma pene nale tum nale kaching tondo ko ba pene ke sundu blonte ili fana kontek tame nili kam jama hin hajar sita nili unan ke nang jara bonte kadon dometak ne nili Bangalore Karbi Society kacari pon Mahenpu President